Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, a church for our quadrant award, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location of a coffee park junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi andada wa na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati di Ebusia for to my GHSO and amani eguso amushe na sapre munua pa mosomfo maji medwe de na ate se ensema aba edi eka na sapre mede eba besumu na kwetse de ye manyi emu amongst ye celebrities anankofo a womo popular and well known sisi ade agenkwa bi yiniti ewo mu a sisi anu so bia enya ohaw bi ana desua bi besua obi so a wono ene bemu ebegye nipakro no emua na dienti ena meka sa asem yi abeto dwase yenua ba Tracy Buache sisi ade wafato no so ese Ekiapimpolo nanu ya appeal court dismissing the petition ka say won kotoa ni 90 days imprisonment and so one prison no say ade yenu ba Tracy Buache aje de ato no so say ne ba ba mu a woja no woche son of polo wo be hwe no na ko si say ne mame ebeba say na kwa no ne ni ha na say ne ni etimi aka nye easy say akora ketua sa na ne mame ebe fini chene se bronya ba ebe and adofo nem ebusuafo nkola na omawofo a na kese wo mo ejeji wo mani na wono de wonya sa akonya we na ne mame ekoda ensewomti se bakwa awonye mu na ne bi ba ha na nampo no ebe ya rewo edeja ne so nte 20 na sabre Tracy Buache abemu se Ekiapimpolo ba no wo beso ni anka yenim se Tracy Buache ene yenuaba Rosemond Alade Brown adodo na nim nas Ekiapimpolo nka wo mienu no de ikakwaye ensayem ene ensachi wo mo wonsa bakona so na nso kapa de omo enka muntimi ni ehia wo mo ntimi enhwe wo mo enim esan sama wodo bia aba yaso wo mo ente wo mo ntimi anka amano ensi iye na no na nanum so ema no won wakakaba ni niemu no kofa baya kofa no so enam so ma Tracy Buache esi gina ye we another enemy of Ekiapimpolo I say bia eni metre ye miaba Efia Schwarzenegger no no ene say what they ebetu dwa on the Instagram page said the ekoso Ekiapimpolo abrabom do say won ne nka kura no ba ni niemu no na kuma da ni mu Nyankopon ene de hye ni mu emma ni enye wo say Ekiapimpolo fasa titi mu ate say won ne ma ye ne ba be mu antem tete ewo abri we mu ate say bronya bri mu a enkolanya ya nkomo no mawofo betre na majo meni na sabri ya mu na se ntem ene ba no tete se ni enyu to no de betu dwa Tracy Buache wasre no se won mefa akla no efi wa se anam so ama abetu dwa se na betu fo yen hwe se na yen nuaba Efia Schwarzenegger de nsem no atu dwa wo posti picture on the page on wo church to assess no matter what has happened you are still in my prayers and God will send you strength. I spent Christmas without my mother, and even though I was old and a mother myself, I cried like a baby. Kindly check on her son daily if you are close to them. Forget about his ungrateful mother and reach out to the boy. He needs our love now than ever. Rosemond, may the Holy Spirit send you strength. It is well. And it is what they to us CC at Tracy Buache. Thank you for who you are. Now, if you for asem we ya, what try to war and you won't say any about Tracy Buache so about a comment session war. That's any emoji to say the war bomb emoji say I can't sabo me no there to say what you say asem na Efia Schwarzenegger can no one then akuma so to one na ya dreampa. Now no say Efia Schwarzenegger sabo as say bim say you are a wonderful
You are wonderful soul. God bless you. And it is another commentator as well about say Tracy Boache. God bless you, okay? God bless you and bless you. As I say, from all indications, to be a HS say see at yen me about Tracy Boache. Wajiato no say ekiapin polo ba no wo be hwe no ama akra no ahenyan ko si say ne ma me ebefi eye and someone prison be ba na so ne no ebeto aso edefi. Despite one more pass dispute or more have any mentimo asia among no me so e woni ntem wo mo entem na ebusofo one was so enye one was say Tracy Boache akwete say na sentem de sa ene na braba wo bo ade want say ni nua bi e wa wonyem especially one more celebrity who did no emu why you want to see will be a one him yeti anese was sorry de no more attache to say just recently Ohima Jackie another one Ohima Jackie Tracy Boache papa no saga ba ye wo je fidie tu nenim kan sema kase de onim ni de onim nia e de bofra ye eti a wo ba no yete say every be ya to say police for penetra kwa ya say che no mu sem ya no Tracy Boache kro ya na wono so sponsor no hwe no wono anenum to Ohima Jackie ndi betu just say Tracy Boache yi ko to ko musika eduma na mate say ne ba abaywa na netie nhyiwa krampo sponsor ni bi na say for ya revo port to na state wo mu na nya say peter mate say ne ba kola klat mi bo an bia na say na asem kese nti na say si ano Tracy Boache ko et say celebrities for no more ajenkwa bi ana mo ajeman bi because ajenkwa dia na at ojo mo enkwa da bi ne sa akwan so ojo mo efi o mo ntina ajeman no na se fata ojo mo am edo mo esiwo edmisika esieso mo ntina se rich landlady dino wo place system bo so ankasa wo ji atumu da ye adwuma ma na ye feri ama na ye hu ede ma eye na fefo wo mo tan no mo so a wo mo edo no etinese busa for dodo na ba ebo na ba so se wetimi etu na mo bi se because no bia e no bi be di ne ani atesa no bi be ya ade ama na ye ne ya na obesa channel asa be se ni pakro no amwa etinese dodo na hu se Tracy Boache o wakuma pa ebi so se da bi we e wo de pata bibi waya magana for ye hu ne suban bi ntino de ya katakata nyama suban ni miam ne Ghana for ye hu ne evil side ye hu ne good side ye hu ne bad side obi enu a waya pepe from so bata obi a nti so waya from so pen na wo so sana na mu to no de ye papa why blame her internet said the abano dodo na wo mo ebo na baso no wo mo edikans wo mo ebo na baso say nipa ya de a wasa yeyi wutimi na yeso a ense ni di internet say ayeye na ye to ede amani Tracy Boache so wetimi tu anamo bi ese na ense mi am de beso wo wutie mu ense mo dwen wo say wo mo de na ye hu atwetwe we comment section wo na share video we on all the social media platforms na follow Tuma GH on Instagram Twitter so @Tuma GH _ Facebook Tuma GH makramu. Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and you too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a church for our quadruple ewadisium, any air conditioned room there, the media law, advertising, camera handling, and marketing there, and then a location at the Coffee Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati